Dolai District Committee Sikla Bodoni Luazimenbai Chini Naithok Panao Khwlaimano Twi Chini Puila Party Nibo Chairman Konang Puila yapharo Chini Party President Sir Vijay Kumar Ramthonu Jawani Chibai yapharo Chini Yen Mochang Common Koloi Tei Boromula Yen Mochang Rajas Tripurano Chini MPC Hamshu Kumar Tripura ex-Senator Debbarma YTFP Central Adaro District Block Level joto Chini Adaro Pe Adaro Juk Shobdo hambai yapharo Khwlaimano Twi Sakha Tini Chini Tipramokha Dofa Thansangani Kaisa Pan Mor Thansa Abuni Bagino Graduka Chini Sikla Bodoro Dalai Boro Gra Zundu Tini Father Saro Hasbini Shortkan Bishinte Thangani Nani Norjoto Khanakara Chini Village Committee Nirbachan Company Village Committee Nirbachan Khwlaimano Village Committee Nirbachan Munkaranka Tiprano 587 Village Committee Tongai Tiprasaro Central Everite Sorkari Manthai Sorkari Taramantru Borokchai Pidor Amon Naigor Chini Sikla Warrior Tomi Khayakna ADC Habanun Asukmani Hulo ADC Habal Monitoring Committee Sramano Porjonto Rajo Sorkar Thakaনো Dearing Baje Sramdaro Abono Boro Kitu Manota Riya Jeng Sanan Busugo Mo Hao Chini Sason Chintao Jithiroktu Hunai Abo Tokuni Shombo Jokun Chini YTFP Sikla Bodondro Hani Bagi Jan Rinani Pran Rinani Bubagrami Chobao Rinani Jokun Prohibited Yapharo Jeng Bubagrami Biruddhe Onek Borokto Sai Thailand Murkha Dil diya hai jaan bhi denge jaan rimam jaan ruigo omo hai monjo Father Sarok Bhai jaga jaya jaan rai romuk Murkha jeng Pognani Kogya Chio Tipra Hao Khwlaimano Twi Sakha Rasaika ini Father Sarok ni party Bhai dagi hogan BJP ni bhaiye YTF Tipramokha TWO Berai naik kisah kibini tanggaje. Tahu salah kata ani gari ni dorkar, ani nok ni dorkar, ani ram ni dorkar. Central Minister of Nini Anosau, Nini MPC Jumanai, Himawai Setuba gari greater ki present no porjaya. Gari ke background porjagi ti thangi paiga. Amdi boro rogni bagiyo. Do pasti di tramon kamul kuman arad nai. Our greater teacher lady, in Tini, Mohon Kisiwa Sudato, Sir Hamshu Kumar Tripura High, Bipuso Mutumana High, Zara BJP High, Sara Bishoni Kotoya Kale, Bishoni Shoptai Chicken Dolo, Tiprama of High, Bohani greater teacher led Samar Tiprasa Debbarma. Tapi semua sini bawah kamzul klien bagai ini fake account dulu sini nyata netri dong bagai Khwlaimano bawah saya sudah korno si jauh ini sawo omong finance Animesh Debbarma ni omong kahini terus nukjangai Animesh Debbarma challenge kayo CBI ko lagao তদন্ত খাইতে যদি Animesh Debbarma ni কোনো বেআইনি তদন্ত খায় ততরা ইয়াফার দেয় আনহাইতে দফা তো 60 দিনের কোনো দরকার আছে আর বড়
फेक अकाउंट बोया ओरिजिनल अकाउंट बाय Animesh Debbarma tonggo phunna देखो किनु बरो फुलुनि माया जों जाथाय खाय दङ क्रिमिनल केस रिकार्डजों YTF केस रिनाय टिप्रामत टिजाबियो केस रिनाय बरो सुखु क्रिमिनल केस रिकार्डजों मानहानि मामलायाव लाङो टिप्रासा Debbarma क'क्राझार दुखुइगुमै त्रिपुरा जौगानाय पांखास नांनायजों लागे यागारग्रा मानसि बरो बिखौ एतो बरो साउथ पुलि एतो बरो साउथ YTF সজাগ করে আছে Animesh Debbarma খরচ ভোটার লিডারের বিরুদ্ধে বড় জায়গায় ফেক নিউজ বিমান হকায় তিনি কোচি কাজা শিক্ষা বদলনি রুরাল হাই বড় নিপোর হাই বড় প্রস্তুত হাই বড় জিতেন হাই বড় নন বিরুদ্ধে বড় ফেক মিথ্যা প্রচার খায় নন ক্যারেক্টার অফ অ্যাসাসিনেশন খাইমানো so this is the time we should stand united and fight against these fake tiprasa but angui manda Animesh Debbarma ni বক্তৃতা নাই বাচ্চা বাচ্চা হরাইনা ভাইকে খাসিয়ালো তিনি মাথা গরম লাগে আমি ফেক নিউজ নুগে দাতি দাহু মানো সবু নাইনি বলতো তাম Debbarma se jawabnya Tiprasa Samar Tiprasa Debbarma no tanna dibagai hopun dahudi tamu emai tamu se clean choina je dinor mangan nai Samar Tiprasa toba chonai hete Tiprama bhaboni laga likha hai deribagi kapiro kokobani chen saya village committee bachonta khaito village committee bai Tiprasa ron mechari maya Cini Tiprasa ni ko kaisa tongo koi jaibo to mena ote lag paibo nung village committee samne khari jangalo Vidhan Sabha challenge jangalo please come and teach us ekta seat Tiprasa most my mother nature united ka tonne khorsa bi khorsan bale kok si chalaye bodol sun dogojo ro khairan joraya Greater Tipraland finally with the Bwkhaktwi Purtiyo Diyak Program Jatolo Khanadi. I really like Bwkhaktwi coming like this and interacting with the youth. Meet and greet in the program. Tini Bwkhaktwi Khwlaimano Twi next generation Bakhrogo Bonto Moti Duthiyo Mo chini ha mo hano respect di mo hano hamzat di Phata sabai Rangbai Ribai ta hamzat di ये हमारा हा है मोहन मर्यादा निधि आप फुलने बागी से तिनी Bwkhaktwi रो मीट एंड ग्रीट YTF program को फायो and I really thank Bwkhaktwi for this noble initiative and many more such programs will conduct in the entire Tripura अनुसार कॉक्स हाविडम जोर तोरता विचार आणि चौवनीची माया परी हमदा माया परी आणि कोका लोर मुखाक्षे ती प्रमुख आहे तो Bwkhaktwi